achira namoyo again from Bune Jawar Rawan in Yamu communal work them and communal work kuni community Lamanu out and our community education what to do than that. Gati Gavasa, please. Gati communal work kuni Odu in Tani Oromia tested a communal work in Egan Sabake na Fargite one than the meeting Duratic and Nuti ani Ababayuki Makai Ethiopia again at Fakani Garua a bank here going than that. About Lonin again at Fakan. Ethiopia Makan CEO Bade Oromo one Ramida Mumai Makan CEO Bade a Koromo Ditti Ertira Matafit in Matafit and Dete Ertra Nutoromon Malifi Oromia Genet in Jiran Sabagutala of Dandina communal warring Kunile a Kanura Rava to Goneting Sabakin Malif in Billosom Sine Viken Malif in Billosom Sine Kayeru Galatona. La Copsla Mafanka. Daniel Lamata, Achi said a funny side, I want this second day after financial. Gavi Gavapsa, please. Yeah, no, no, Gavapsa, do not put in Afghanas or Ruby for Nagora. No, take it, then the Gavapsa. And one and the Gafachu Badu, Jawari, Robayo, Jinas, Chicago, Stacey. Namun wajib wajib kemudian naik dari governor mana Bakal wajib saat bakal wajib saat re, erode rana wajib sunde, wan wajibnes adamba ni teleponan. Ani harga kita ani yo wan amatille kawat sejauh ani mo kawai kawat duit tidak ni jenar, Daniel kawai pakai nanti. Kawai pakai nanti, ayah jadi kila. Wajina saya dia tu mungkin jelaman kesan center. Kau tu turun dari Jawar, sita saya. Bishan le nama kau tu ini jadi dalam sesika. Ya betul. Jawar nanti bajet jenan, malah bashi nanti bajet jenan malah bashi nanti mana jet. Minnesota tu. Bishan le spontaneously kalau ada beruti. Kita tu malah bishan le kau tu ini bisa. Am tak kesah kau tu. Wanan kes tu trade. Wanan kes sebego. Tugas baju. Kunkan, darbe laman kesan yo, lah hingga lagi yang terlibat dalam itu nampak. Wan isira kalau babi, anigaru itu astesani error angka ijet tadi ibu maga tadi error tas gabes. Wan langsung ke error tadi dia ya. Mari kita je, sini kan jalan. Seperti sokalatan, seperti tongkat umat error asal kita. Tas gapa. Mata kan benar itu. Garu galgale untuk ini. Sintuan ni ada mereka. Ini begini. Awal lekan dem tani mari sitar. Naya, moni pada asal kerja sebagai dia babar. Mencatin tu kau mencapai itu fitur dia. Amma kau ini betul begitu. Waris asal ini cakap. Kau kada kefat. Namni tu pun namni naga dari semua tinju. Jesu dah buka dari bagi yang mengalah Jesu store mana tiga isi aglosa di kalau yang berkalan ini. Jangan terbina dulu. Apa yang Jesu dah buka di mana tu meranti polisi lah Jesu jenan yang meeting pun ham tu dah yang dia bertikap di kita. Jika kita berkalan ini, untuk cuma kan tiduran. Sekarang polisi akan dia berkalan ini. Kau yang pakai senakari kilometer sendiri. Nanti dulu kami. Walau kita dalam mudah dapat ini, boleh sekian adjust ini, refasa ini kafal tambah sampai dia boleh sekian, refilan kemudian hati dia nombor ini. Ani mau hati dia nombor ini, bagi dia boleh sekian nombor, boleh tiga nombor ini, pun nanti berkata hari jadi. Naga, mari ini, ambaga, erken kafa Kenya seneti, mana jara seneti Gejibar rekae, mana jara seneti bisa aku jitu gembe. Utopia wa madembe. Chicago ke stati warri Durani. Oromo Brexit ke stati talk of judging Durani. Oromia malena mube. Le foncio de mi jolle kuru injira, kuru Muhammad injira.
Usen Wakofa, no Abdi Fati or Moja. Daniel or Moja, and you are Melissa. None little of Daniel for Kaya, Daniel and Wong. Kunduga Kanavi, Otopia can get a Mukura Kenya to go in Burban. Lot 2 Kenya Lagatu, Grand Apple, the Tum Kawati, a much like Bajati. Diaspora, Tane, Azajina, and Mole, we are in the modern slavery, my brother. This is the truth. I can't run. Saatilam, Bagaso Dumi Toto, Saatilam Rafael, delegation at Garpuma, Garumata Kotuka in Garagatan. Jordan Oromo, I'm using Galate Fata. Be Alaga and American person, Dragon going from them, Ugati going from them, Oromo and Safuke, Jamane, Telagane, Piyake, Warake, Gargaru to Kenyati, and one day in Matagana, Postu and then you can get Amatis in Galate. Alaga in Hana, Otaka and Yaman Grabo in the Gomba, and today you talk about the Gamu, Jas Gubernur, Muchakis, more details of Manara. Obama no gasoline to move but you might take a orphan negative. Obama, I lay up in time. Come some road I said about to particularly much or at the good button to service in time. Kanavi, one little you. Roti, Utopia can jump to another. What I think I was just the other. Him, you're right. One Santa, case 1 2. What cheese was not so come there. It can near. Kanavi. Go to Puma and Reggae. Can I get it to Yoganati? Agadala for the Ritufu. Akala, Agadala for this to 9 days. You see, the fellows who go to the Uganda. Utopia, against the company. One, get set to pick up. Utopia, it's not the one of them. Utopia, he has a got a Maraga. He has a Chicago would be a joke. I think when you come to the government, but actually I was teaching. Rapping and I was fighting. What I need to do with this year of Raja or Jesus. Yapia. They never be done. They never done. Karaka, Kanavi, Kaduka, woman, what are they in the Ganga? Marco Chuti. Top. Lembat wan jawab itu kok. Orang kan antara tadi David datang ke semua, amam tu Quran dia, amam tu Quran. Okay, Daniel Gavi kesan udah gavate na fakata, Robi gavate gavate. Me Gavi kenin ada Vishnu, Gavi kenin ini semuanya. Okay, wana nuni beli saat nurizar goletu. Sa gabab dulu, yo gabi mata ni junde bifne non tamu gabi kanade bisani sini tile lu to arka kaba rakina kam dira kosa. Okay, perfect. Aye, say no. Go go back. Actually, kate karna ko say this. Gabi nuga bab please. Gabi gabab sa aye. Kailan ko magkana gabi gabi ko gawab dumana. Gabi ko jalkaba aka ummata. Kan simur beja kabo ummata wallaka ergasin datani media atti pastani bodde gagam nata gajuru ani ittiga patamani siniye kana ifudatu ittiga patamuma ergasin datani media atti live pastani bodde sofer Ethiopia suni yona jira kina Jesu je ittane jechun kana jalqab isin akka ummata kan sintura dabbate inni kan yeroo akka sini rukutu wanti deemaa jiru kun sirriitti kan jedhe ummata wallaggaa tokko gaaffii kokaan inni lammataa abbaan fedhes duubaa jiraatu qaamni fedhes duubaa jiraatu abbaan fedhe waan hin woboo gashuu keessanii farra sinitti dhaga'ama kanaaf dhiifaman gaafattu inni sadeeffaa akka sinaa deebisan kan hin barbaadu turan darbiin please seenaa Oromoo keessatti obbo Leencoodhaaf obbo Galaasaa Rabbi nabsiisaan Amaaru maal akka isaan ta'an dhumarratti wal lolan ittihane isan ofii kophee gosa umurii kodhan argeen dubbadhaa isan dhageen dubbadhu ittihane obbo Daawudiif
or Jaal Daawudiif Kamaal Galchuu maal akka isaan ta'an beektu dhumarratti dhufanii ammas Jaal Daawudiif Biqilaa Araarsoo maal akka ta'an irra kana beektu itti aanee Lammaaniif Abiy maal akka ta'an beektu akka Oromootti galma hin qabnu moo lafa ga'uu adeemnu hin beeknu moo maali namoota nama dhiyee kana keessaa Kamaal Galchuudhaan kan hafe ayyaduree ittaanaa ayyaduree hundumti isaanii garuu gargara kan hundumtu deemanii ayyagalatoomee isin lamaan ol biraasii dhabuu keenyaaf maalidha jechuun shakkiinaa jettanii isin ol bira taa'uu keessanii boor maalidha gaarantii nuun qabnu galiin Oromoo gamni nu lafa nutti deemaa jiru akka Oromootti eessa goofa deemna beektaa kan maaliif gamni keenya waan ta'u yeroo hundumaa ulfaadha. Sayyid Nuke, Sayyid እድሉን ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰይድ እባላለሁ። ያው የኦሮምኛ ቋንቋ አልችልም አማራ ስለሆንኩ ማለት ነው። እዚህ ስብሰባው ውስጥ ገብቼ ጥያቄ እንዳቀርብ ስለፈቀዳችሁልኝ መሐመድ እና አብዱላሂን በጣም አመሰግናለሁ። ያው እናንተ ብዙን ተርጉሙልኝ እያልኩኝ እናንተ ስትናገሩ የነበራችሁትን ለማወቅ እየሞከርኩ ነበር። እኔ ያው ከዚህ አልተነሳን ትልቅ እንትን አለኝ ምንድነው በቢግ ለፋት ገሩ የሚሉት አለ ፈረንጆች የአሁን ሰሞኑን የተካሄደው በቶሌ ቀበሌ የተካሄደው ጭፍጨፋ አንዱ ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው የሚሆነው። እሱን ጉዳይ ስንለው አንዳንድ ከዛ አካባቢ ተፈናቅለው የመጡ ሰዎች በሚናገሩበት ጊዜ ለዚህ ቫዮለንስ በጣም ተጠያቂ ነው የሚሉት የአካባቢውን አድሚኒስትሬሽን የፒፒ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኦኤልኤፍ ነን እያሉ ጋር ይዞ በዛ አካባቢ ጋር ወይት እያደረጉ የሚዞሩ ናቸው ብለው ነው የሚሉት። እነሱ በአካባቢው የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ተወካዮች ኢቭን ድጋፍ አላቸው እና ከፋይናንሻል ጌም ጋር በተያያዘ መልኩ እኛን ገንዘባችን በመዝረፍ ነው የተጀመረ። በኋላ ግን ቀስ በቀስ ጭራሹኑ ከማፈናቀል ጋርና ከመጨፍጨፍ ደረጃ ይሄ የኦሮሞ ሕዝብ አቃፊ ነው ምናምን የሚባለውን እንትን በዘግናኝ ሁኔታ በሚቀይር ሁኔታ ያያችሁትን አይታችኋል። ህፃናት ሀኩዲዮ በቃ ያንን ሰው አደረገው ለማለት ይገባል። እያየን ያለነው ፉቴጅ በጣም ዘግናኝ ፉቴጅ ነው። ይህን ጃዋር ይቅርታ ጃዋር በቀለኛ እንደምናገረው ከዲስፕሊን ቤት አለቀ ጃዋር አቶ በቀለ ትስቱራቸው ባላችሁ አቅም ይሄ ነገር ትክክል አይደለም፣ የኦሮሞን ህዝብ አይመጥንም። እንደዚህ አይነት ድርጊት በማንም ያደርገው ምናምን የኦሮምኛ ተናጋሪ ሰዎች አደረጉ መባሉ ለእኛ ሸም ነው፣ ለኦሮሞ ኮሚኒቲ ሸም ነው። ኢት ሃዝ ቱ ስታርት እስካሁን ስትሉ አልሰማኋችሁ። ለምን? አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እናንተ የፌዴራሊዝም አድቮኬተሮች ናቸው። ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያን በመሰለች ሀገር በጣም በተወሳሰበ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ፌዴራሊዝም ኢን ዋት ሌቭል መጠኑ ምን ያህል ነው? ያ የፌዴራሊዝም መጠን ለምሳሌ የአየር ኃይል አለ፣ የምድር ኃይል አለ፣ ወይም ኔቪ አለ። ያንን በምን መልኩ ነው ራቅ የሚደረገው? የክልሎችስ ፓወር ምን ደረጃ ላይ ነው የሚሆነው? አንዳንድ ሰዎች ከጀነሬሽን ከደረሰባቸው ፔን አንጻር በገቨርናንስ ናት በአማራ አይደለም በትግሬም አይደለም በኢሊትስ were running the country based on their own interest and power እናውቃለን። ይሄ የአማራ ኢሊቶች ለአማራ ያደረጉት ነገር የለም። ፓወራቸውን ይዘው ግን እነሱ ለራሳቸው በተጠቃሚነት ኢትዮጵያ ግን ሀሴት ትርሲባት እንደነበር እናውቃለን። የብሔራዊ ውትድርና ምዝገባ ተብሎ ሲባል እንኳን የደሃ ልጆች አማራ እየታለቀ ነበር ተቆጥሮ ነበር። ተጠቃሚ አይደለም የህዝቡ። ግን አሁን የኦሮሞ ህዝብ ከሲገርስበት ከነበረው ታሪካዊ እንትን አንፃር የተሰበከው
ተበካለ አሁን ያለ ችግር ያመጣው አሳተም እሺ የፌደራል እንትኑ በምን ያህል መጠኑ ነው? ሶስተኛው ጥያቄ ጃዋ አንተ በተመለከተ አንተ አካዳሚሽ አለ ብዙ ነገር ታውቃለህ። አይ ነው ከኢንተርናል ከፎሬን ፓወርስ ጋር ያለ ኮሚኒኬሽን ያለ ኢንፍሉዌንስ ተጠቅመህ ምን ያህል ኮሚኒኬት ታደርግ እንደምችል መገመት አያቅተኝም። እኔ ፖለቲካ ትንሽ እሞክራለሁ እና አንተ ወደ ቤንሻንጉል ወደ ከተመለስ በኋላ ወደ ቤንሻንጉል ደርሰህ ተመለስ። የምዕራብ ወለጋ ጉዳይ አይተመጣህና አዲስ አበባ ቃለ መጠይቅ ስታደርግ የምዕራብ ወለጋ ኦሮሞ ነኝ ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ብዙ አማራ ሰፍሮበታል። ከዛ በኋላ ያንን ኢንተርቪው ካየው በኋላ ሰው የዛ የአካባቢው ሰው ኢንተርቪው እና ኢንተርቪው ሲያደርግ የሚኖር ብዬ ባለው ከዚህ በኋላ ተሰጠዋለሁ። ከዛ በኋላ ቫዮሌንስ ተነሳ እና ትምህርት ቤት ውስጥ በቦምብ ተመቱላ ሰዎች ስብሰባ ተጠርተው ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ከእስር ቤት በመታሰር አዝናለሁ። ከእስር ቤት ተፈተህ ከዚህ ከመጣ በኋላ ደግሞ የአማራ ኃይል ገባ። የአማራ ኃይል መግባት የለበትም ኦሮሚያ ብለህ ከተናገርክ በኋላ አሁን ደግሞ እንደገና አናዘር ማሳቀቅ ተፈጠረ። ያን ኮሪሌሽን ምን እንድናስብ እንዲያደርገን ትፈልጋለህ? ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። አማገረ ዴቪያ Dapat bakka hedduutti gaaffii gaafatamaa turanidha. Deebii addaan ta'u garuu amma deebii kallattii deemuu barbaada. Deebii olii gadi mammaa kan qabne jechuudha. Nageenyi gara tokko qofaatiin dhufuu danda'a. Nuyi gara tokko qofaatiin miti waa'ee nageenyaa kennu. Mootummaattis waraana bilisummaa Oromoottis waraana warra birootti fuulli mataanii qawwee keessa lafa kaatii taa'aa jira haasa'aa jira. Nama tokko miti miti. Uummataan yookaan waraana bilisummaa Oromootiin ane jalqabee mootummaan dhimma siyaasuu fituu jechaa jira. Yookaan mootummaan jalqabee waraanni immoo siyaasuu fituu jechaa hin jiru. All warring groups must stop. Ceasefire kan biyyanniisa. Dhaabuu qabu uummanni kun nagaa argatu. Isa booddee haasaan international dialogue itti fufu isa ceasefire keessa nuyi keessa gallu warra qawwee qabu bu'atu waliin haasa'ee nagaa buusa. Isa booddee gaafa siyaasaatti gaafa deebi'aman nus keessa galleetu waa'ee egeree biyya kanaa ta'ee murteessuu maal wayyaa sadii mari'an malee gara tokko qawwee kee kennu yookaan ati dhiisii abannoo irratti dhufaaf jechaa qajeeltoodha gaaffii gaafatan nuyi qajeelummaan isinitti hubachuu barbaadna. Nuyi eenyuun qaxaramnee miti kan jechaa jirru eenyuun dhiibamnee miti hundi qabsaa'oota ta'ee namoota baay'ee warra biyya keessa ta'ee haasa'u qabsaa'oota gadiitti qabanneera maal hundeerumaa isinasuu barbaadu gadiitti baaseera barbeekkee itti kaffalaa jira maatii keenyatti beelaa jira itti du'aa jira bara itti hidhamaa jira umurii keenya guutuutti rakkachaa jira asaanii akka salphaadha garuu dhugaan jiru immoo kanaaf nuti caalaa barbaada bilisummaa nuti barbaada gabrummaa keessa nuti jira waan ta'eef nuti barbaada karaa biraa saba keenya maaliif bilisoomsinee isa jedhu waa'ee walabummaa fi waa'ee bilisummaa jettan kliinii kooleesii jedhu wargaa ba'u nuyi Itoophiyaa tokkoomtee Itoophiyaa keessatti mirgi Oromoo akka humna isaatiif akka qabeenya isaatiif akka teessuma isaatiitti ofii isaatiin bulchee qabeenya isaatti ajajee afaan isaatiin aadaa isaatiin bulee nama ofii filatuun bulee saboota biroo wajjin immoo biyya tokko qabaataa kan jedhu jalqabumaa jalqabe har'a jijjiirra miti kun. Kanaaf nuyi Itoophiyaa isa jedhu nageenya waytan agaruu dhiisuun mirga keessan akkuma isin dubbanne agaruu dhiisuun mirga keessan garuu nuyi tokkoffaa konstituushinii heera mootummaa Itoophiyaa jalatti bulaa jira dhiyoo akka keessan miti waan garaa keenyaa ta'uu hin dandeenye waan garaa keenyaa gochuu hin dandeenye seera mootummaa jalatti jenna seera biyya kana waan inni ayyaanu duwwaa wal kenna
ani injet tay injetan tay ben garu noi kana jenna to kuma toda achu jalati garu mirkisa kabajane fi aku masadi bagai masadi ti iyo bisa di obuchu Oromia itu kana jende ti yang noi ayo de na lokal warana itu semua berjalan di warana itu semua mau berjalan jadi itu pada bukan jadi itu macam ya mali ni nui warna tu suwiti nui mirga oromo warna kawaci sudah mau cuma jalan apa ni diplomasi na tu gerira negara tu karachuku na tu mana ada dati fayaran ni warna mana tafsirnya ada sah tafsirnya akan di international international akan di negara angka pur angka gadar singkenam ni akan artinya ada akan ukur tahu sahaja kita nanti semua gara serat akan direview gara bocu filan nanti ada gara abu sudah coba gara karena seperti ini dari hari yang menyebutkan ada walau mati je ujian dengan yogi nama kita ada sesuatu ini bukan sering betul itu berbahasa yosomnya oleh kita ini bukan ini jangkauan karena ini jangan mereka mati betul. Garu karena berhasil rimiti dem sudah pun benu, berapa ni benu, morni benu, tu seri dati miti tingginya berkas sendiri nabi sendiri nabi semana sendiri benu. Karena boleh tahu itu betul di kosong nani prinsip ni kenya tadi. Ni nama demokrasi aman. Ya di kampung kau tu sendiri aja dia orang aman ni. Seri itu orang rugi macam. Bukan itu cina, berarti semua ada dalam cerita itu. Kayak lagi juga sudah kan, kayak lagi juga. Ini, sini umat awak terjamah tani media tiba tani di berita itu. Grievance umat awak jaga, bukan murakku untin neraju, aku jangan untin neraju. Orang ini kes jiu, agak betul. Karena kenyang kita akan kenyang sekadar, kemauan sekadar, keuman sekadar, wujud agak ada. Untuk kalau sini ada yang ya tu, saya ya tu ya. Ini kan ni. Kalau cuma ada kami sangat itu kita itu boleh lagi, orang boleh lagi. Ini anak pohon punya kan cerita. Anak pohon tu dia. Ibu cuma saja cerita saja. Dalam bisnis apa macam ini kan tuan dari sana dari jalan, tuan dari sana dari awal. Untuk akak orangnya betul berurusan negara, negara kita tadi nyata ni berbar. Urusan negara ni berbar. Indra, warna nama tu cantik, jawab nama tinggi, kan dua iskan. Mereka tu bukan kerana nama gak, mereka agak mungkin. Ada kan nama orang tidak cara ini. Mula tu kan ada baju. Nama negara satu sahaja seperti apa? Jumpa ini jago kau bilang jumpa ini adu. Cara ini semua ni agama satu satu. Jika sisakan demo, umat ikan jadi umat ikan sisakan anak isimu. Kadang-kadang bocor aku jadi orang mas Abu Bros dan semua rumus dengan rekomendasi di Kenya timnya. Wangu cuma dari itu. Boleh tak tolong darah berarti saya nak si antau. Wangu kan semua barang yang rusak ada kita ini. Ibu meninggal betul. Sejarah ani bahasa sedikit ayat ibu meninggal. Apa saja ugasu serius. Malik. Nama tu makanya nama bangkai itu nama asal wayang jalan tu itu nama iba kisah tu itu nama darah rasa kisah tu itu umarat wayang ni begini ni orang ni kau kewal awak tu rajawan pas sekarang anak dus mana lagi sedikit di sana birokrasi kisah kali absolut untuk kisah orang tu semua jalan absolut untuk kisah namun orang kisah urusan gerak motor ni manse ni Halu ni kini karena wadah itu nanti maka orang tu faham. Kemudian tu gara anggota tu faham ni.
nama saba isaatti dhiyaatu dhufee nama waaqabe dhufee maaliif miidiyaa irratti argaa ture waan isaan dubbatan dhagaa ture waan isaan piroomiis godhan argaa ture dhagaa ture dhugaatti fakkaata akkuma sinaarra amantoonni naa wajjin haasaa dhaggeeffatan amantoonni wajjin haasaa gaafasa adawwisuma wajjin yeroo isaan walii galan waraanni akka galuuf anaaf jabaan yookaan ispoortii sana hojjetan murteessa isaantu murteeffatanii garuu waraana kana koree bilisa ta'e koree independent ta'e tokkotti malee hin kennuu ni danda'a. Gaafsan maqaan dhaabni maqaan keenya eeramee jennaan achi keessatti gargaaruudhaaf maali? Achi keessatti humna keenyas maallaqa qabnus yeroo keenyas maal keenyas hin qusanne Oromoo walitti fidna jennee Oromoo walitti araarsina jennee aragaa keenya qabna jennee biyya keenyatti nagaa buufna jennee Oromoon Oromoo ajjeesuu dhaabbatu jennee kanaaf duudhu gaafa sana sirrii gaafa sana dogoggoree irratti har'a yeroo keenyaan jara sana amanuun darban ture jechuu ni danda'a. Amatu namoota amanaa jedhanii mootummaa kan wajjin naafasaa warra angoola jiran kan wajjin dhiiga waggaa maaliif irraa baradhe gaafa sana ta'uu na nabata ani beekuu danda'u kana deebii kanaan duras gaafa sana sirrii ture dhugaa ture akka sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf gaafa sanas dogoggora hojjetee Garabrani wajibnya sekarang saya tulis channel mana wajib anda oke tulis betul mereka tu finish tulis malu borongnya kecil ya saya akababi satu karena akababi karena itu jadi dia tidak sekolah dari sana. Akababi mungkin apa? Mereka akababi itu musafir terasa dengan mereka apa? Jadi akababi itu tadi sebenarnya seperti itu masalah itu sebab akababi itu kan. Kami jemaah kakak ini itu jemurun. Ini kredit masalah saya. Kerana orang lebih banyak. Ini ada lagi. Ini yang kita kena kolej jemurun itu serana yang langsung. Yang nanti bahan bosan kesetannya. Jadi nasa frasa terus. Bosan terus. Ada asal terus. Frasa asal terus. Kristina mangkorporasi cukup mangga suka saya. Yang nanti itu demikian lagi azgaitan. Kayak kalau sekalian amten. Ia dah masuk kamar, ia dekat masuk, ia karena masuk. Menggunakan beliau mengatakan dia ada masuk. Disebutkan kamar kita awal dan ada sini asal. Jadi satu lagi dulu. Agar kita bagi dulu orang yang macam ni jadi dulu. Bagaimana bersyukur taruh yang itu semua jenajo. Bila kaya yang itu, bukan orang jenajo. Bagi masalah tu yang tak benar. Bagi masalah tu ya, zakar bagi satu safar jenajo. Bagaimana kawabi zaran lebaran manusia lebaran kami migran lebaran. Ya kawabi gubernur harus lebaran. Ya kawabi gubernur uzari zakat. Ya kawabi gubernur yang mungkin kami ada lebaran. Kasa muhala sebenarnya. Kasa muhala. Rasa cukup calu muhala. Ya kawabi gubernur yang boleh marwar lebaran. Terfam berituan. ብዙዎቹ በጣም ትርፋም ናቸው። ጎበዝ አምራቾች ናቸው። የአካባቢው ገና አረጋግተዋል። ይህን ትርፍ እንዲሆን አድርገዋል። በብዙ ነገር ከአካባቢ ህዝብ ጋር ተዋልደው አብረው ኖረዋል። አካባቢውንም በምግብ ራስን በመቻል አንጻር አረጋግተዋል። ይሄ የሚቀር ነገር አይደለም። ዛሬ ሰላሳ ምናምን ዓመት ሊኖሩ ከህዝብ ጋር ሊኖሩ አንዳንዶቹ ቋንቋውን ማውቀው ተዋልደው ብለው የአካባቢውን ባህልና ቋንቋ አክብረው እየኖሩ ነው። እንዴት አድርገው ሰው ያለው ምን አይነት ነገር ነው? ለምን እንደዚህ ሰው በክፉ ሰው ላይ የሚነሳ የዛ አካባቢ ያን ያሰፈራቸው ውስጥ እንዲህ አይነት አቲቲዩድ ያለውም አይደለም። ሰው
ጎጠኛ አትበሉ እንጂ ሰው መግደል እዛ አካባቢ ከቆመ ዘመን የሰው ስም ለማጥፋት አንዳንድ አካባቢ እርግጥ ነው የዛ አካባቢ ይህንን የብልጽግና የኦፒዲዮ መንግስት የወያኔ መንግስት ከመጀመሪያው ጀምሮ ኦፒዲዮ ፖሊስ ሲሰበሰብ የመጨረሻ ተቃዋሚ የዛ አካባቢ ሰው። ስለዚህ የዛ አካባቢ ህዝብ ከመጀመሪያው ጀምሮ የተፈረደበት ነው። 3 ዓመት በኮማንድ ፖስት ውስጥ የኖረ ነው። መከራ ሲያይ የኖረ ነው። ስቃይ ሲያይ የኖረ ነው። በደርግ ጊዜ ኦነግ ተብሎ ሲደበደብ የነበረ ነው። ይህ ግፍ ለምን ይደርሳል? ግፍ ነው። የዛ አካባቢ ህዝብ ግፍ አልታየም። በዚህ አገር ራሱ አልታየም፣ አልተሰማም፣ አልተጻፈም። እኛ ብንናገር ጎጠኞች ይሉናል፣ መናገር አንተማለን። ዛሬ ግን የዛ አካባቢ ስቃይ ታይቶ ተሰምቶ የሚያውቅ አይደለም፣ አልተነገረም። የመጣ መንግስቱ ሁሉ በዛ አካባቢ ላይ የጭካኔ በቀው የሚያኖረው እዛ ወለጋ ላይ ነው። ከዛ አካባቢ ይንቀሳቀሳል ያሉትን በሸኔ አሳቦ ሊያጠፉ የተነሱ አሁን ያለው መንግስት የብልጽግና መንግስት ራሱ ገዳም ራሱ ይሄ መንግስት ነው የሚነሱ አይደለም። ስለዚህ የአይነት ፕሮፓጋንዳ እየሰማን የህዝቦችን ግንኙነት ማበላሸት ጥሩ አይደለም። የህዝብ እንዳልከው ነፍጠኛ አይደለም። እዛ ይሰራል እኛ ይዞ ሊወር የመጣ አይደለም። ታሪኩ ለመከራ የመጣ ህዝብ ነው። ከመጣም በኋላ ደግሞ ሰርተው ሊበላ ነው። የገበሬው ማሳ አልተሻማም። ሰው የሌለበት ስፍራ የሰፈረ ነው። ስለዚህ አሁንም በህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት በፖለቲካ ኤሊቶች ምክንያት ሊበላሽ አይገባም። እኛም ያንን ተቀብለን ማራገብ አይገባም። እኔ እና እሱ ያንን ይህንን እንደሰማን እኛ ራሳችን በሪያክቲንግ ፕሮጀክት ምንድን ነው የተባለው? ያጣራ አሁኑኑ ይጣራ። ማንም ይሁን ማን ጨፍጫፊ ህግ ፊት መቅረብ ጨፍጫፊ ዘር የለው ሩይ ጨፍጫፊ ኃጢአተኛ ነው። በጣም እስኪጠይቀው ድረስ በምድር ላይ ግን በህግ መጠየቅ አለበት። ጨፍጫፊ የሀይኛ ብለት ፓርቲያችን በፊት ደረጃ እኛ የምናምነው ነገር ይሄ ይጣራ። ኢንዲፔንደንት ኢንኳይሪ ኢንቨስቲጌሽን ይደረግና ይህንን የፈጸሙ አካላት አሁኑኑ ለህግ መቅረብ አለባቸው የሚል ጽኑ እምነት አለ። ዛሬ ቢሆን ነገም ቢሆን ይሄን መጣራ እንፈልጋለን። ወደፊትም እንዲጣራ እንፈልጋለን። እኛም ጊዜ ካለን በታሪክም ወደፊትም ይህንን ነገር የምንተወው ነገር አይደለም። የሰው ደም እንደዚህ በከንቱ አንድን ምድር በሰው ደም አጭማቀው ማንም ወንጀለኛ ከህግ ፊት ሊያመጥ አይገባም። ስለዚህ እኛ ማንም ይሁን ማን ከአንድ ብሔር የተወለድነው ፈልገን አይደለም፣ በራሳችን ፈቃድ አይደለም። ይሄ ምድር ለሁላችን በቂ ነው። ተከባብረን መኖር ያስፈልገናል ብለን እናምናለን። በህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት ግን ባልተጣራ ወሬ ላይ ተመስርቶ እንዲበላሽ አንፈልግም። ለዚህ ያናው Galtoma, kamu nak kalah isu. Negara di kamu negara terluas. Negara udah itu bis, bukan itu. Itu just bis, bukan itu. Loli apa biaya tiga rumah itu ada puri. Tapi negara mari biaya sih itu. Asal negara udah itu mau itu rumah itu deh. So total tadi negara udah desa bersama. Karena kalau saya kalau berwaisan. जेबुसी ये केसा मुखरा औरों को बाल करा औरों को बाल लिखा होता है इधर तो करा मोदुमा को बाल लिखा होता है तो करा वाला को बाल लिखा होता है तो करा तुरी को बाल लिखा होता है तो बिया सारा का मरीज़ तो बोलते हो तो इवे तिका रुंदा है तिका मरीज़ जरा गया तो कौन आंसरी का तो कोई तो नहीं देने यार सब तो कौन तुमको करे तो कौन आराम नहीं करना तो बोलती मुफादरी तुमको देने यार खाना आराम वाली गला नगे वाली गला पर पैसा इतने गला तो मुकाना नहीं रोमो बहुत नगा मुझे लगे क्यों रखा लोग तो तुझे लगता
Oromiyaa keessatti amma baay'eetu miidhama yeroo lamsaa gidduutti ilmaan isaa wal hojjetaa jiru. Olaadha wal hojjetaa jiru. Miidhama guddaa ture jira. Tarii akka biyya sanitti ka dachaa lola dachaa keessa galee jiru sana keessa. Kana keessaa bahuudhaaf shoora guddaa qabachuu danda'u. Shoorri guddaa immoo dirqamni mootummaati. Mootummaan gaafuma olaantummaa isaa humnaan hojiitti fudhatee dubbii eegale. Hin taane karaan suni. Mootummaa si laaffise, biyya si laaffise, saboota akka malee walitti buuse. Inumaatu lolli kun itti deemuudhaan dinagdee qofaa gaafa deemu. Lolli mootummaa fi lolaa jechuutti qofa osoo ta'e dalga horizontaal konfiliiktii eegaluu danda'a. Horizontaal konfiliiktiin kun koomneen baay'ee ta'uu danda'a. Jedhu isa kana jechuudha. Gara as keessanii qeerroon ka'e jettanii hin goonu ilma eenyuti inni dhaqii hubadhu jennaan ilma eenyuti. Taasoo faatu ilma eenyuti gannaadha. As taa'ati qeerroon ka'e jenneera. Isinitti gaafa as taa'ee Kasimo baasee qeerroon ka'e yoo cinqaman maraachaan bulan ture gaafa ijoollee wareegamu. Maaliif isaan jidduu taa'ee aarsaa san kafalu qabuufi. Waggaa lamaan darbe garuu aarsaa ijoolleen kafalu aarsaa oromoo kafalu jidduu isaanii ta'ee kafalu biyyatti dibjee irraa kan ture jechuudha. As taa'ati akkas godhaa waggaa jettanii isaan fattanii maal maal jechuudha kana. Ilma eenyu nama akka keetii nama akka keetii ilma akka keetii hordoftoota ta'uu danda'a. Akkuma ilmaan keetiitti kindergaartan barachuu danda'utu isaan ka'e iyyuu jettan as teessee hin goonu kana hin goonu godhu siin qabu hoggansa oromoo amma booda bosona isaa taatu dirree finfinnee irratti haa taatu nan hoggane jennaan oromiyaa keessa jiraachuu qaba malee biyya alaa ta'anii oromoon hogganaan dhaabbateera sun dhumeera cufneerra kuma nama qotatee booda cufneerra baay'ee nama wal qabatee waa'ee akka agadaatti alashiree situufna tufaa rakkoo hin jiru. Akka agadaatti waan alashiree kataan keessi irra deemnaa jedhulee sodaatan tur dhaabannee dhugaa itti maa jedhu. Ilami waan fedhan nama itti yaannee irratti mari'annee kuufnee bakkeen baasu waa akkasitti galatanii murteessee itti seenu. Maal murteessee itti seenu? Oromoodhaaf sirna federaalaa dhugaa Itoophiyaa keessatti sabaasa tokko jedhu. Kana immoo qabsoo karaa nagayaatiin yoo deeme sabaa sirreessan. Kanaaf immoo lolli dhaabbachuu qaba jennee amanna. Kana hin jedhin akka jedhu taankiin isaatu agadaan isaatu nuyi ejjennoo sanarraa utuu kan hin deebinu waa mataa keenya galee. Ka boleessi dhimma wallaggaa walitti qabsiiftee kaafte. Waa irraanfachuu jedhama. Yeroo kana sun wallagga dura nagaan ture. Ummanni dararaa inni keessa ture. Mootummaan kufeera ture. Namni rakkoo hama hin ajjeefamu hin saama bahee gahuu hin danda'u. Namni immoo irraa dhaga'ee jiru. Hoggansi dhaabbilee lamaanii Finfinnee keessatti nu wajjin simatama. Nu wajjin walgahii ta'e suuraa kana waraanni isaanii garuu wallagga gooleessa ture. Namni kana immoo dhaga'ee ture. Isis waan qabdan Finfinneetti illee qoodamu ture. Akkuma akka dubbadhu mooti. Haa deemuu jenne hoggansa bifa adda addaatiin jiru hiitii Finfinnee jiru. Hin dhaqinaa isinuu hin dhaqinaa kan jedhu malee haadha dhufee yeroo dhabame. Hin dhaqinaa hin dhuftanii jiruu eegan. Hin dhaqinaa kun jedhu. Humnu haa humnu malee. Naqamtee gaafa keenye. Naqamtee gaafa keenye. Sakattaa malee namni cabsee seene waltajjii. Poolisiin dhufee akkoo kan sakattaa malee seenan qawwellee hin dhabamne. Seenan dhuu keessan ooluu jedhan. Bakka wallaallee akka wayyaa jennaan bakka laatti humni kenne kennaan furdomii meeqa dhalbate tokko ati kasaati aannan seenaa jedhe. Dhugaa yoo dubbannu taate achi dhaynee rakkoo uummata sadii dhageeffanne kan miidiyaan agarsiisa qofa miti. Galgala luboonni manguddoonni biyyaa miidiyaa irratti agarsiisa qofa miti bara. Loltoota dubbifneera, loltoota gama mootummaa, loltoota gara waraanaa jira.
Jaallattoota dubbifneerra, barsiisota dubbifneerra. Sakkuma itti argama ceenee uummata gumuus. Rakkoo gumuus amma madakalli nama ofiisisu kana bara. Gaafa dhageettiin isaan turre. Godinni Kamahiira walla beelaa keessatti dhaqamu. Irraa citee soqita qoricha eegaa gadeettii asatee ture barnuu dhagalansiise. Deebinee homaa goone hoggansi hundi bakka jiru. Hoggansi waraanaa hoggansi siyaasaa bakka jiru. Dubbiin tuni deemnaan rakkoo guddaa naannoo sanatti uumuu deemu. Walii galtee keessa asirraa sandafa hojiitti hiikamu. Jeequmsa amma gaafa godhee wal gammachiisa rakkoo ture. Ara Oromiyaa hunda rakkoo wal ga'e kana achitti dhaamsa osoo jennu tuufiin rakkoo asiin keessa itti boonnaa jedha bu'ee bisanitti. Itti boonnaa maaliif rakkoo uummata keenyaa ittiin hin daldalle magaalaa keessa eenyee callisee mootummaatti qofaan qabu qabne har'a mootummaa akka beekmaatti dubbanna beekta. We know credibility qabu waan hojjenne beekna. Har'a mootummaa akka beeknetti siitu balleesse ka jennu gaafa hin balleessin balleessaa jira kararraa ga'e osoo jennu waan balleesse ija ol qabatee nuti haasa'u kan dubarri mootummaa. Kanaaf akkasitti hubatamu baate gara waa'ee waraanaa galchuu fi kaa'u deebi'eera. Karaa waraana ibsee baay'ee irratti eeguun barbaadu. ከአማርኛ ሰጥቶን ደግ አማራ ስለሆንኩ ስለሰጠኝ የእኛ መድረክ በዚህም ኦሮሚያም ለማንኛውም ህዝብ ለማንኛውም በወፍ ቋንቋ ለሚጠይቅም ክፍት ነው። ለማንኛውም ከምንም በላይና ከሰማይ በታች ያለ ጥያቄ እኛ የምንፈራው የለም። ምን ማንም ሰው የፈለገው መጠየቅ ይችላል። የምንችለውን እንመልሳለን። ጥያቄ ካንተ መልስ ከእኔ አንተ የመጠየቅ መብት አለ፣ እኔ የመመለስ መብት አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ክፍት ነው። ወደፊት የምናደርጋቸው ስብሰባዎች ላይ ሁሉም ሰው መጥቶ እንዲሳተፍ እንጋብዛለን። ከቶሌ ጋር ተያይዞ አላወቀታችሁም ግን አላወቀ ነው አልተከታተልኩም ማለት ነው። አልተከታተልኩም ከሁሉም አስቀድሞ ያወገዘና ኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌሽን እንዲወጣ ያደረገው የኛ ፓርቲ ነው። ሁለተኛ እኛ በሄድንባቸው የኔ ስብሰባዎች መጀመሪያ ማችን የከፈትነው ይህንን በማውገዝ ለምሳሌ አሁን ስለዚህ አውግዘናል። ማውገዝ ብቻውን በቂ አይደለም። ግድያዎች ተደጋግመዋል። ግድያዎች የግለሰቦችና የቡድን ግድያዎች ዛሬ ተደጋግመዋል። ሁሉም ከፈሩ ይመጣል፣ ያወግዛል፣ ይቀጥላሉ። ማን እንደሚገድል ራሱ እናውቃለን። ማን ነው ሰዎች እየገደለ ያለው? ለምሳሌ ወጣው ሰው የሚባለው ኮሚኒዮን ቫይለንስ አይደለም፣ የእርስ በርስ ግጭት አይደለም። ይሄንን የሀገሬው ሰው አጠቃ የሚል ሰው አይደለም። የእርስ በርስ ግጭት ሊሆናችን አሁን በቀላይ ስለሚያደርገው የኢኮኖሚ ቴንሽን የለም። ምንድን ነው ይሄን እያደረገ ያለው? አሁን ከመንግስት ሰዎች የምንሰማው ነገሮች አሉ። ከራሳቸው በመንግስት ከፓርላማ አባላት የምንሰማው ነገር አለ። ስለዚህ የኛ ዜጎች ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው የሚለውን መጠየቅ መቻል አለባቸው። ለምንድን ነው የሚካሄደው? ለምሳሌ የቅርቡ ግድያ ለምን የተካሄደ? አንድ ጊዜ ጉሊሶ ላይ ግድያ ተካሄደ። በማግስቱ የትግራይ ጦርነት ተጀመረ። 2 ዓመት ምናምን ምን ነገር አልነበረ። አሁን በአዲስ መልኩ ግድያ ተጀመረ። ዋይ ማን ነው በነዚህ የሚያደርገው? እንደሚታወቀው ያለማቀው ማህበረሰብ እኛም መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ጦር ጋር እንዲደራደር ጫና እያደረገ ነው። ይህ ጉዳይ በድርድር እንዳያልቅ የሚፈልጉ ወገኖች ይህን ግድያ እንዳቀነባበሩ ነው። ጥርጣሬ ነው። ይህን ጥርጣሬ ለማረጋገጥ ወይ ለማክሸፍ መንግስት ገለልተኛ የሆነ ኢንዲፔንደንት የሆነ አካል አቋቁሞ ማስመርመር አለበት። ምንድን ነው እዛ አካባቢ ሆነው ማን ነው የገደለው? የሚያሳዝነው በኦሮሚያ ተደጋግሞ ሰምተን ነው እዛ ጋር በሚያሳዝነው ሁኔታ ሰው ይሞታል። ሰውየው ማንነቱ ራሱ አይታወቅም። ማን ገደለው አይታወቅም። ሌላው ወለጋ የነበረው ወለጋ ላይ ይዘምራል። ወለጋ ላይ በቀን 300 ሰው መሞት ከጀመረ 4 ዓመት ነው። 4 ዓመት ነው። ኖበሪ ተወሰባል። እያለቀ ያለ ህዝብ ብሌም ይደረጋል። እየተጨፈጨፈ ያለ ህዝብ ብሌም ይደረጋል። ኢንተርኔት ይዘጋበታል፣ ስልክ ይዘጋበታል፣ ለ3 ወር ይጨፈጨፋል። የጭፍጨፋው
ኢቪደንስ ሲጠፋ እንደገና ኢንተርኔት ነው። ምዕራብ ሸዋ ላይ፣ ሰሜን ሸዋ ላይ፣ ምስራቅ ሸዋ ላይ፣ ጉጂ ላይ ህዝባችን እንደ ቅጠል እየረገፈ የህይወት መበላለጥ አለ። እኔ ባለፈው መርጦ ማልቀስ መቻል አለ። ህዝባችንና ሀገራችን እናተርፋለን ካል የኦሮሞን መሞት መቃወም አለብን። የአማራን መሞት መቃወም አለብን። የትግሬ መሞት፣ የጉሙዝን መሞት ሁሉን ካላቃወም በስተቀር አንዱ ሰላም ሆኖ አንዱ የሚሞትበት ሀገር ሊቀጥል አይችልም። ሀገሪቷ ወደ ከፍተኛ አደገኛ የሆነ የእርስ በርስ ግጭት እየገባች መሆኑን መገንዘብ አስፈላጊ ነው። ከዚሁ ከምዕራብ ወለጋ ጋር እዛ ሄድ ጊዜ ማታ አማራ ሰፍሯል ብላላቱ አላውቁም፣ ውሸት ነው አላውቁም። እንደውም ሄደን እዛ አካባቢ አሶሳ ድረስ ሄደን ያየነው በግልጽ የተናገርነው በጉሙዝ ላይ ፎከስ ያደረገ ነበር። ስለዚህ ያልተባለን ነገር አለ ማለት ጠቃሚ አይደለም። የአማራ ኃይል ኦሮሚያ ይባላቸዋል። አዎ ለምን ያለው የኦሮሚያ ክልላዊ ፕሬዝዳንትና የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አብረው ብለው የሁለቱ ክልሎች በመተባበር ኦነግን ያጠፋሉ እናጠፋለን አደገኛ ነው። ምክንያቱም አንደኛ ህገ መንግስቱ መሰረት የአንድ ክልል የውስጥ ችግር መጀመሪያ በክልሉ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ይውላል። ከዛ በላይ ከሆነ የፌዴራል መንግስት ነው አንድ እሱ። ሁለተኛ አሁን ባለው ቴንሽን አሁን ባለው ከፍተኛ መጠራጠርና መገፋፋት ውስጥ የአንድ ክልል ኃይል ሌላ ክልል ከገባ ከፍተኛ የሆነ እልቂት ነው የሚፈጥረው። ከፍተኛ ሁለቱም ማህበረሰቦች የማያባራ ግጭት ሊያስገባ ይችላል። ትግራይ ላይ የሆነው እንዴ ትግራይ ላይ የአማራ ክልል ኃይል የኤርትራ ኃይል መግባቱ ለዛ ሁሉ ቀውስ ያ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ራሱ ለማስጠት በጣም የሚያስቸግር ውስብስብ ውስጥ አጋጥሞታል። አሁን ቢሆን የኦሮሚያ ክልል ኃይል አማራ ክልል መግባት የለበትም፣ ሶማሌ ክልል መግባት የለበትም። እንዲሁም የአማራ ክልል ኃይል ኦሮሚያ መግባት የለበትም፣ የአፋር ልዩ ኃይል ሶማሌ መግባት የለበትም። እነዚህ ልዩ ኃይሎች ሪጂናል ናቸው። ስራቸው በሪጂናል ሊሚት መሆን ያለበት። ከዛ አልፈው ክሮስ ቦርደር ከገቡ የሁለቱ ክልሎችና የሁለቱ ህዝቦች ችግር ያባብሳል ከሚለው ነው ተነስተን ያወጣ ነው። ወሊገት ኑይ ዋዚ አጌሱ በርባድ ለሲንቲ ሙሉ ኑይ ወሊሶታ ኢትዮጵያ ወሬሰ ወሊገላ we are not your entertainers, we are your protectors. Yero toko one is nita usenti na male one is ego barbad usenti because populism bakonya mangesu akaman ko ya kasi dosulan din ay beta asan ka shuru beta na vidasis ina ne ko rakan din ba ko garu har ki di mukesi rohan mun kesi tu kan cinca bati kan wajati kan seriously ityadani samudan ityadani karora kan simo basani kan simo surimo kana kana rozi to wulu akayaka berbanding ruhan ruhan terbaru akayaka mana itu no curai jiru nama dia kaso jiru coba lagi nggak really umma lagi kerja umma lagi kawat ni nggak tiba. We're talking about real life. We're talking about Quran and Kabbalah. The poor people there. Actually, kita orang umat kita kalau kita orang ni orang poor. Kalau ni, nui wan umat kita. Rakku amma tidur kesi bukan apa kesi. Basu dan wan immo borgan aku tak tambah cicu dan dah. Wan, kita nak jalan jadi. Tu responsibility umat kita milu tak kamu. Umat kita milu tak. Agiu rata. Dirkam kamu umat kita. Ichi sudah, apa sih sudah diprogram? Kalau rakyat semua isabah, at minimal cost, higher achievement di dando. Apa itu itu ini mana ini kalau apa orang berkata, one jelu, one di sini tak berwarga, one di sini tak lemo bergarina, garumo, mundur sini lah. Sini terlihat orang dulu jadi. Dengan ulah. Roma, orang gapi kalau tadi sore dewi sudah semua sudah sekarang. Beauty, begitu ko batasan, begitu
siyaasa Oromooti. Baay'ee yeroo tajaajilan dhuunfaa Musaa hawaasa Chicaagoo irraa akkasumas hawaasa Michigaan irraa Zayad yeroo tokko gara isteediyoom irraa carraa seenaaf kenna haga jennu dheeressuun duratti dubbachuu barbaadne jalaatee qalama kana argadhee maqaa jawaayii illee waajjachuu barbaadeetiin jechuudha. Waan inni arge keessaa tokko jiraanne wattuu fi waan gatuudha rakkoon kennu. Waan tokko umrii kana keessatti waan bareedu jiraate of duba deebi'ee karaalee jire gochaan mootummaan PP mootummaa Oromoodhaan gara jabeenyi inni ittiin nu godhu kan diinaa oliiti. So qabsoo keenya keessan bakka dhiyaannee maaf ofuudheedha. Yoo jedhu waan laaluu qabna maaliif 1870 keessa bira geenyee deemne waliin deemuu danda'uu qabna waliin haasa'uu qabna. Inni jedha inni aangoo guddaa qabu must do more harka harkifatee harka waamee warra kalee isi yeroo hidhaa keessa jirta. Bakka hedduu galatoome waa'ee yaaddatee fi warra hirriba dhabee dubbataa jiru. Kaadhaa immoo wal xiqqeessu. Kaadhaa immoo akka hin godhaan dalagaa keenya hundaan warri kun maaliidhaa jiru. Warroonni sun dagatamuu dhabuu isaa akkasumas immoo ijoolleen bosona keessa jirtu galiin hamtuu taate kan mootummaan ijaarratee qabsoo kanaaf bu'aa jirti. Kanaafiyyuu akka gabaabottis akka paartii biraattis yoo ofii keenyaan deemne jettu kan akka keenyaa walitti jabaatu hin jiru. Kan akka keenyaa miila wal harkisu hin jiru. Kan akka keenyaa wal jigsu wal ijaaru torree wal jigsu ijaaramu hin jiru. Kanaafiyyuu waan nuti isin godhu warroota duubatti hafe isin duuba jiru harka ittisaan waamaa guddisaan jedha. Warroota nama arrabsan immoo yoo dandeenye nama haa qabnu yoo dandeenye nama haa gargaaru yoo dadhabne immoo afaan keenya namarraa qabuun dirqama yoo hin taane immoo akka agartan kana qabsoon kun maaf karaa irraa baate akkamitti ammoo boru karaatti ni deemu qabsoon kun shakkii qabu humna keenyaa ni deemti jijjiiramni ni qaba because Oromoon amma booda of dura malee tasgabbiin Itoophiyaa addunyaan nu beektee nuti booyaa jirti. Itoophiyaan nu beekteetu nu dura deeman nu jedhaa jirti. Nuti wal dura deemuu dadhabne waliin deemuu dadhabnee jirti. Kanaafiyyuu akka nuun deemu tokkotti akka intarteen yoo hin taane yoo paartiin nu deemu dadhabne kafaa'uunis warri bosona jirus ana malee dhiisee yeroo baay'ee hira wayaamu sagantaa yoo amnu hiriira nagaa hin barbaachisu kaampeenii hin barbaachisu negativity within our own community negativity within our parties sun miidhee jira. Kan beeku qabu teessoo mootummaa ni ta'u duraan dalatu asiis dubbisuun isanii dagalee seenanii jira. Suni ammoo isallee lullee kuusee jira. Kanaafuu Oromoo dhugaa dhaamsanii dubbachuun barbaadee jedhee obbo Baqqalaanis obbo Jawaaris kana beeknee qabsoo carraa argatu kanatti carraan harka keenya jirti. Gaa uummanni addunyaan nu eegaa jirti. Nuti ammoo wal qabannee tarkaanfachuu dandeenya. Walii galuu qabnu waan hundarratti wal kabajnee wal jaalannee akka dhimma namaa tokkotti haadhaan baatu awwaalanii haadha ofii lafa jala dabarsanii jiran akka ilaalaa fi na uffachaa dhalatoomaa kan maqaan barbaadee jiru. Hawaasa Oromoo Chicaagoo irraa obbo Baqqalaa yeroo inni obbo Baqqalaa fi hawaasa Oromoo Chicaagoo irraa. Waan kanarratti riikoo ibsa kennaan jedhama manaaf jedhe adaatti jedhu godhe akkamiin lamaan tokko ilaala abdii yookaan haadhotiin abjuu qaban warri kun lamaan kun Oromoo fi kun uummata guddaa kan isaanii fi toofanii waan kana waan guddaadha dhaamsatu guddaadha wanni irraa hojjetanuu dhiqaalee ta'u abjuun yeroo baay'ee obbo Baqqalaa keessa adii waan ta'eef one can do it,